Ključ do razumevanja umetnosti je dvom. A jočem? Čak samo. Boljš? Ključ do razumevanja umetnosti je dvom. Viš, da to stane? Samo je 3 evra. 3 evre. Uspetniki. A še? Pa vse je samo refleksija in glej ga. Najlažje pa tako, da mu je grad hiša. Da si posnela tako, da sem proč obrnjena. Ja. Ne gre. Pustimo. A bi živela kje drugje? Ne, ta megla mi je sanjska. Zakaj pa? Da nič ne vidiš, ne? Nekak kontrast naredi sadje. A verjameš v Boga? Ne vem. Pejva. A vstopnine, a ne boš šli noter? 2 evra. Boš šli tam je sigurno zastonj. Like the dirty. A je? Skoraj.